Zvone Boban napokon nam je ispunio želju i sjeo je pred kamere da odgovori na par pitanja. Ovog puta radilo se o intervju za HRT koji je onda izašao na Dnevniku i mislim da je to bila vrlo skraćena verzija. Ne mogu se sad sjetiti kad sam gledao Dnevnik koliko je to trajalo, ali upravo sam našao na web stranici HRT-a kompletan intervju koji traje 14 minuta. Mislim da to nije bilo ni blizu jučer, sinoć na Dnevniku. Tako da ako niste ovo pogledali, pogledajte si. Ako ste samo pročitali na portalima par tih izjava koje su izvučene iz Dnevnika, ovdje ćete dobiti još par rečenica koje su po meni jako, jako važne, a nisu bile na Dnevniku. Po komentarima na tim društvenim mrežama možemo vidjeti da nas Boban baš i nije previše smirio ili većinu navijača nije smirio, možda nas je još malo i razdražio, mene iskreno ne, ali neki kažu kao on se i smije u intervju. Dobro, stari, šta bi trebao plakat? Pa nije se smio cijeli intervju, par puta se nasmio čovjeka i poanta tog intervjua je bila da on zbog navijača odaje dojam kako je sve u redu, sve će biti u redu, mi pratimo svoju viziju, sve ide u pravom smjeru, usprkos krize u kojoj se Dinamo našao i pa ne vidim tu ništa sporno, većina nas bi na njegovom mjestu napravila isto. Mislim, šta je trebao, sjest pred kamere i plakati i reći ljudi gotovo je, nećemo biti prvaci, sve je otišlo u Honduras. Kužiš, tako da ne vidim tu ništa sporno i mislim ono što je najvažnije u cijelom ovom intervjuu jest upravo ono o čem se zadnjih dana raspravlja, što većina Dinamovih navijača je priželjkivala, to je da Kovačević bude smijenjen i da se instalira nekog drugog za kormilo Dinama. Kuži, bar ja imam takav osjećaj. Mislim, ja prvi sam taj koji bi to želio i u tom dijelu se ne slažem s Bobanom nikako kad kaže da Kovačević i dalje ostaje trener Dinama, jer treba nam vrijeme, to je sve jedan proces, bla, bla, bla. Sve bi to meni bilo ok da mi vidimo da to sve ide u pravom smjeru, ali problem je što Dinamo niti igra sve bolje i bolje, a trebao bi, niti ima dobre rezultate, kužiš. Ali dobro, ajmo sad ovak. Izvukao sam jednu rečenicu koja će nam dati do znanja, koju vjerujem da su mnogi onak predvidjeli, pogotovo ako nisu gledali ovaj HRT-ov snimak od 14 minuta gdje sad citiram, Boban kaže: neke procese treba jednostavno odraditi kako treba, nitko neće biti do kraja u svoje zablude ako ih je bilo, da bi Dinamo bio njegov taoc, ni Mario Kovačević, a najmanje ja osobno. Znači, s jedne strane, neke procese treba jednostavno odraditi kako treba, znači kao to je jedan od razloga zašto Kovačević ostaje trener, jer ta dugoročna Bobanova vizija, zbog nje je on i izabrao Kovačevića kao idealnog trenera i zato će naravno nastaviti mu davati podršku. Međutim, kaže, nitko neće biti do kraja u svoje zablude ako ih je bilo, da bi Dinamo bio njegov taoc. To, barem po meni, znači da nek Kovačević kiksa sad u nizu još 2 puta da je on bivši jednostavno. Kužiš, zašto se to već sad nije dogodilo? Pričali smo o tome da je ovo idealan trenutak bio da instaliraš novog trenera u Dinamo, jer ti slijedi ta reprezentativna pauza, plus što sam ja rekao, svi nezadovoljni igrači automatski će ti biti puno manje nezadovoljni, jer s novim trenerom će se ispočetka boriti za svoju minutažu u prvih 11 Dinama. Gle, vjerojatno na tržištu nema nekog ko bi zadovoljio Bobanovu viziju, znači opet pričamo o nekom treneru koji bi bio dugoročno rješenje i sad je taj neki status quo, sad se čeka što će dalje biti. Hoće li Kovačević uspjeti s par dobrih rezultata opet sebi kupiti vrijeme do kraja polusezone, ili će skiksat pa će se morat, ne znam, onda će ga smijeniti jer će pritisak navijača postati neizdrživ, pa će ili će staviti Jerku Leku ili će staviti Kapelasa iz Dinamove škole da bude neko privremeno rješenje. Ne znam, stvarno je teško nagađati, ali ko što je sam Boban rekao, vrijeme će na kraju suditi. Meni je jako drago što sam mogao, pa možda čak između redaka, pročitati iz tog intervjua da je Boban vrlo svjestan koji su razlozi krize u Dinamu, iako ih nije želio baš skroz otvoreno
reći i priznat, ali slušajte sad ove stvari. Prvo, kaže, otprilike, sad ne citiram, koji je glavni razlog krize u Dinamu? Energija nije ko prije, nema kohezije, nema sna. Zašto? Boban je u tom intervju također izjavio kako je sam start Dinama u sezonu bio odličan i neočekivano dobar, i po tome ispada da su svi grizli 120%, da su išli preko svojih mogućnosti, da su imali tu energiju i taj san o nekom novom velikom Dinamu, da to može biti proces koji će puno brže završiti nego što se između ostalog i najavljivalo. Ali sad kad ti pogledaš te rezultate Dinama s početka sezone koji jesu bili odlični, ako se prisjetimo tih utakmica, bilo je tekmi gdje je pobjeda mogla otići i na neku drugu stranu. I ja sam i tad govorio da Dinamo ne igra toliko dobro koliko rezultati to pokazuju na papiru, i da ako ne bude napretka u igri Dinama, da će prije ili kasnije će se početi događati suprotno. A to ti se dogodilo i sad, između ostalog protiv Istre, gdje kad pogledaš stvorene prilike, zicere na utakmici, mi smo mogli pobijediti tu utakmicu, ali ju nismo pobijedili jer nam je lopta jednostavno udrila šamarčinu. I sad druga stvar koju on govori, priznaje da postoje nezadovoljni igrači u slačionici, ali istovremeno kaže koga briga, svugdje ima nezadovoljnih igrača i normalno je da onaj ko ne igra će biti nezadovoljan. Ja se s tim slažem. Mislim, bilo bi ludo da si ti profesionalac i da te veseli da sjediš na klupi i da uopće ne igraš i da samo uzimaš plaću, onda ti nisi sportaš, ti si ne znam kako da to uopće i nazovem. Ali po mom mišljenju upravo to ti je razlog zašto više nemaš tu energiju. Znači na početku sezone svi su igrači startali od nule, svima je bilo obećano da će dobiti svoju priliku. Na kraju oni koji ti nisu dobivali ne samo koliko su oni očekivali, nego koliko je bilo i realno da dobiju prilike, kad je bilo logično da igraju, nisu ju dobili i tu je nastupilo nezadovoljstvo. Pazi, Boban priča o tome koga briga za nezadovoljne igrače. I ja bi se složio da su to 2 ili 3. On sad to uspoređuje sa svojim vremenom kad je igrao u Milanu, pa je došao, pa zato jer je Van Basten igrao, ne znam šta je rekao, 6 mjeseci, on je bio na klupi, bio je nezadovoljan. Da, stari, ali ti u Dinamu nemaš jednog, dvojicu, trojicu koji su nezadovoljni. Hoćemo nabrajati. Pretpostavka je, ne možemo znati 100%. Vilnov, Soldo, Mudražija, Varela, RPG za kojeg ne znamo da li uopće je stvarno ozlijeđen ili nije, iako ljudi kažu iz Dinama i Boban je rekao da je i da je još 2-3 mjeseca, mislim da je rekao u tom intervju da će njemu treba da se vrati. Pa imaš Viljara, pa imaš Vidovića, pa imaš Stojkovića, evo, da ne idemo još dalje, možda sad čak i Kulenović, koji kad vidiš Belju, kak se drži na terenu, ja bi bio nezadovoljan da ne igram na njegovom mjestu. A Beljo je možda nezadovoljan, ono što smo rekli, zato jer sama igra Dinama uopće ne upućuje na to da taj Beljo dolazi do izražaja, a platio si ga 5 ili ne znam, njegov transfer može na kraju koštati 7 milijuna eura. Nije ni bitno, ali to evo, nabrojali smo sad onak na brzinu 10 igrača koji bi mogli imati jako dobrih razloga da budu nezadovoljni. Znači ne pričamo o jednom ili dvojci. I kad imaš 10 komada, pa normalno da više nema ni te energije, niti tog sna. Baš je Boban rekao, nema sna. Kak će biti sam stari ak ti trener, ako ti sam trener šalje poruku da ne vjeruje u tebe? Tako da mi je tu ostao dosta kontradiktoran, jer priča o tome nema energije koja je bila prije, a kasnije kaže kog briga što su oni nezadovoljni. Kužiš, tako da mislim da se tu malo zaigrao ili ti pogubio, najviše zbog toga što je time htio braniti trenera Kovačevića, jer po mom osobnom mišljenju trener je najviše kriv za to. Zašto? Tu se sad neće mnogi složiti sa mnom, ali baš zato što smo pričali, sad se sve veže na ono što smo mi pričali od prije, nisi dovoljno rotirao i doveo si se u situaciju da kad ubaciš nekog igrača, on ti prvo nije u ritmu, drugo nezadovoljan je, već mu je pun kurac svega, pa ti se ozlijedi Valinčić, pa ni nemaš koga staviti na desnog beka, nego spuštaš lisicu dolje, koji je možda i on sad nezadovoljan zato, ali mora igrati desnog beka, kužiš. To se sve nastavlja jedno na drugo i kad to sve sklopiš u jednu sliku, uopće nije ni čudo da smo mi jednostavno u krizi, ali
Smeta me što znam da Boban zna o čem se tu radi, pa je rekao u samom intervjuu kao da je i Kovačević griješio, ali nije htio reći točno što, a pričaš neku drugu priču, kužiš. A jako dobro zna, nije on glup, on je jako pametan. Samo pokušava to sakriti na neki način koji će možda neko popušiti, ali ja jednostavno neću. Ono s čim se definitivno slažem s njim je jednostavno potvrda mojih riječi kad je na kraju intervjua rekao brine što nismo imali progresivu. Znači to je isto najveći problem sa trenerom Kovačevićem što ok, nije problem u krizi rezultata, opet sad se ponavljam ko papiga, nije problem što si ti upao u niz od 7 utakmica gdje si uspio pobijediti 2 puta, 4 puta si izgubio, nije mi to toliko bitno, ali pod uvjetom da ti vidiš da ta momčad iz kola u kolo ili iz mjeseca u mjesec, ne mora biti iz kola, iz mjeseca u mjesec da ti vidiš neke pomake. Znači, mi ne da nemamo progresivu, nego mi nazadujemo, mi ni ne stagniramo, mi nazadujemo. Kužiš, i sad kaj ti očekuješ da će se promijeniti u ovih 10 dana? A vidiš da je Boban svjestan svega toga, svjestan je on svega, ali opet kažem, vjerojatno, ja sam uvjeren da se Kovačeviću sprema otkaz, neki još 2 put kiksne, gotovo je stari, samo vjerojatno Boban nije ni to što ljudi pričaju da on zbog ega ne želi smijeniti Kovačevića, nego možda sad nema izbora i nema pravog trenera koji bi došao na Kovačevićevo mjesto i koji bi nastavio dalje, a da ti bude stvarno dugoročna opcija. Tako da ne treba odmah shvaćati kad on kaže Kovačević ostaje trener da je to sljedećih 5 godina, jako brzo bi se stvari mogle promijeniti. I htio bi se još samo dotaknuti jedne njegove izjave u vezi Kovačevića. Kaže, Mario Kovačević je puno jači čovjek nego što ljudi pretpostavljaju, on ima iznimnu snagu puno veću nego što to ljudi mogu primijetiti, to je nekad problem komunikacije. Mario je prošao svašta u životu, pobjeđivao je skoro sa svim momčadima u kojima je bio, to su isto tako ljudi. Generalno kad razmišljaš o karizmi, razmišljaš o nekome tko komunicira briljantno, ko ti daje ideju nekakve super sigurnosti, koji govori nekakve fraze, ima velike poze pa se svi zaljubljuju u njega, kasnije ga normalno razapnu i proklinju. To je tako kad si na javnim pozicijama, moraš znati da je to tako. To je ono što sam ja isto rekao, nije mi problem ni to što mi Kovačevića doživljavamo kao premekanog trenera na tim presicama, to ne znači da on u slačionici ne drži sve pod kontrolom, ali opet kad pogledaš kako ti momčad igra na terenu, pa to je preslika samog trenera i ne samo trenera, nego cijelog kluba. Kužiš, kad nešto na vrhu piramide ne štima, ne može ni dolje biti savršeno ispod. Ako je u slačionici na vrhu piramide trener, znači sve ono što vidiš na terenu je odraz njegovog rada, stari, kraj priče. Naravno da postoji više vrsta karizmi. Nije ni Modrić frajerčina koji kad se samo svojom pojavom dođe negdje u slačionicu, pa je on sad alfa mužjak, pa on vodi, pa svi njega slijede, zato jer je, ko Zlatan Ibrahimović recimo. Modrić je drugi tip. Modrić će svojim pristupom i svojim radom jednostavno tjerat sve ostale, a pogotovo mlađe od njega, da daju svoj maksimum, da daju još više nego što su davali u tom trenutku. Tako može Kovačević kao trener, ako on ima znanja, zaslužiti taj respekt u slačionici od njegovih igrača, ali očito je da nešto opasno ne štima, jer da on ima respekt od svih, onda ne bi Villar rekao ono što je rekao, ne bi ti Benacer kasnio na treninge, ne bi ti Varela kasnio na treninge, a ti ih ne kažnjavaš, barem mi ne znamo da su bili kažnjeni. Ne bi se ni Beljo ispričavao u slačionici na onom kriznom sastanku, eto to je isto ako je istina šta smo mogli saznat jučer na nekim portalima. Znači previše stvari štima da bi mi mogli pričati o tome, da bi mi mogli mi izvana koji ne znamo što se događa točno u slačionici, da bi mogli biti sigurni, ne vidi šta je Kovačević, iako na presicama ili na klupi uz teren ne djeluje najbolje ili ne djeluje onako kako bi mi voljeli da izgleda ko Sopić, da popizdi u 28. minuti izvadi već, napravi prvu zamjenu da bi potaknuo ostatak ekipe da daju još više u toj tekmi. Kužiš, to ne znači
da on nije dobar, ali s druge strane, ako si došao u Dinamo i nakon 3 mjeseca ti ne vidiš napredak iz mjeseca u mjesec, onda definitivno, ko je drugi kriv? Onda ili su igrači krivi, ako nije trener, onda makni igrače. Ili je Boban kriv, možda je on zabrljao sve, kužiš, pa onda nek on sam ode ako kaže da neće biti Dinamo njegov taoc, kužiš, mislim ja sad to karikiram, ne mislim sad da trebaju svi otići, nego jednostavno ako tražiš neki razlog zašto je Dinamo u krizi, onda moraš otvoreno pričati o tim stvarima i to nije sad da ti pljuješ po nekom, nego to je dobronamjerno, neću čak reći ni kritika, nego to je jednostavno razmišljanje o tome gdje je krenulo krivo. A ja mislim da jako veliku ulogu u svemu ima i trener Kovačević. I rekao sam, ako do Božića Hajduk ne bude na 9 razlike, ja ću se ispričavati Kovačeviću. Jer jednostavno ne vidim način na koji će on sad preokrenuti ovu situaciju. Ok, onaj krizni sastanak nakon poraza protiv Istre gdje su igrači u slačionici si rekli šta su imali za reći, moguće da će malo pokrenuti stvari, ali kad si jednom izgubio slačionicu, ako je Kovačević izgubio, to dugoročno ja ne vjerujem da može donijeti neki pozitivan rezultat. Istina je, Kovačević, i to je sam Boban priznao u intervjuu, uči što je, o tom smo baš pričali, što je žalosno da dovedeš trenera koji će se učiti na Dinamu, što opet ne znači da Kovačević nije dobar trener, ali nije kapacitet za Dinamo. Sad je pitanje koliko brzo će on učiti i koliko će ga pomaziti rezultati da mu daju još vremena da nauči do kraja kako se vodi Dinamo. Mislim, šta sad iz perspektive trenera, šta on sad može napraviti? Recimo, ne znam, vi da ste trener ili ja da sam trener, šta bi napravio u ovoj situaciji? Pokušao bi pričati sa igračima, znači psihologija, da vidim točno kome šta ne odgovara i pokušao bi s njima izgladiti stvari. Ono što bi definitivno promijenio je ta rotacija, puno više bi rotirao i pričao bi s predsjednikom Bobanom gdje bi mu rekao, gle stari, zajebi ti taj svoj 4-3-3, pogotovo u situacijama kad mi gubimo i gdje je logično da igraš sa 2 špice, ja tebe više neću doživljavati, ja kad osjetim, ja kad protiv Istre gubim 2-0 u 60. minuti, ja stavljam odmah 2 špice i krećem, ja moram zabiti 3 gola, a ne da čekam do 75. pa će mi onda Bakrar i Kulenović igrat špicu, a taj Beljo kojeg smo doveli za 5, 6, 7 milijuna eura, njega ću vaditi na klupu, kužiš. Sad opet mi ne znamo je li to Bobanovo naređenje, a vjerojatno ima nekih stvari kad vidiš da ti Soldo ne igra, da mu Dražija ne igra, da se Novu Mikića ne doživljava. Vjerojatno postoje te neke stvari gdje je Boban rekao, gle, na njih nemoj računati. Pretpostavljam, ne tvrdim ništa, kužiš, da me se ne bi krivo shvatilo, ali tako izgleda, na to sve miriši. I tu ne možeš, s jedne strane ne možeš kriviti trenera, ali ga kriviš zato, stari, pa nije tebe niko tjerao da dođeš u Dinamo. Ti si pristao na to i zato moraš snositi neku odgovornost i ti sam. A kak drugačije? Mislim, ti kad gledaš, opet neki banalan primjer uzmi. Imaš restoran, ajmo reći, kupio si restoran koji ima 5 zvjezdica i ti nastavljaš dalje posao koji je uhodan i koji melje lovu, kužiš, i ti sad dođeš i kažeš, ja mijenjam kompletan personal. Znači, 90% kuhara i konobara svi van, slastičar svi van. Ja dovodim 18 novih. I dovodim novog šefa kuhinje, Kovačevića. I ako ta jela s 5 zvjezdica koja su do sad izlazila u jednom restoranu više ne liče na 5 zvjezdica nego na 2, šta će biti? Ko će prvi najebat? Pa najebat će šef kuhinje, kužiš. Ili ćeš ti kao gazda restorana reći, nema veze, za mjesec dana će to biti jela za 3 zvjezdice, za godinu dana jela od 4, a za 2 godine ćemo opet imati restoran od 5 zvjezdica. Pa ti si stari propao za godinu dana. To tak ne ide. To tak jednostavno ne ide. Znam da će biti opet onih koji kažu, joj, pa treba tu vremena. Ja se slažem da treba, ali imamo recimo, neki će sigurno izvlačiti primjer Ajaxa od prije 2 sezone. Znate kad je Šutalo došao u Ajax, pa su promijenili isto pun kufer igrača, ne znam koliko, 10-15 igrača je otišlo, 10-15 novih je došlo.
šta se dogodilo? Ajax je bio 5. u prvenstvu te sezone. Znači, podbacili su, totalno razapinjali su šutala ko da je najveći antitalent, najveća greška u povijesti transfera Ajaxa. Kužiš, i na kraju je ispalo da se ta momčad iz godine u godinu diže. Ali ne možeš Dinamo svrstavati, komparirati s jednim Ajaxom, zato jer u Nizozemskoj imaš nekoliko klubova poput Ajaxa koji imaju sličnu financijsku moć, a u Hrvatskoj niko nije toliko financijski moćan kod Dinamo. I šta se događa? Ti uložiš sad 18 milijuna eura u nove igrače, a ispada da nisi ni blizu Hajduka koji nije potrošio, ne znam koliko su potrošili, 3-4 milijuna ako su i toliko, kužiš. To ne može biti, to ne smije jednostavno biti. Pa nisi ti doveo neke igrače iz Azerbejdžana, jebote, pa sad kao joj treba će vremena da se oni priviknu. Ok, svakom strancu treba vremena, ali ti si doveo igrače koji, jedan od njih bi se nada da će biti pozvan na svjetsko prvenstvo u reprezentaciju, Beljo, na primjer, da će proraditi u Dinamu i platio si ga masne novce, pa si doveo onog Viljara isto, pa nije to nekakav Dibidus, pa si doveo Mekenu, pa si kužiš, nisi ti doveo nekakve poluproizvode, pa ćeš ti sad moraš njih čekati. Da, treba ih čekati, ali koliko? A ne 2 godine, jebote. Moraju se vidjeti rezultati s obzirom na to da ti ostatak lige nije financijski ni blizu moćan kao ti. Uglavnom, da skratim priču, pišite mi vaše mišljenje o ovoj Bobanovoj presici, uživajte mi u ostatku dana i ABD do sutra i neke nove teme. Lijep pozdrav svima.